Sikulotshise besikwamukele godi mbukeli ngapho ngikhaya nakizo zonke indawo lapha sikufunyana khona. Kwenzekile godu njengesithembiso sami. Ngikhambile ngayokuzula, ngibuthelele, ngayokudobha isigwali, ngadobha umvumi, isiphotheli, umma, ugogo. Umuntu ozikhona pheze zonke into ezikhambisana nesiko. Ngikhuluma ngomma uNosinki Mahlangu, ngikhuluma ugogo uNosinki. Mhlawumbe nangemhlathululo mina kanga ngizokuthi ngumma kababa uSomakhawula uWitbank. Abaningi bamjayele ngoWitbank. Ngibuye umbhebhula ngamletha la. Lotshani silukazi sami. Akwandre Vukani. siphaphamile sibuza nina. Sithokoza kangangani. Ababukeli be-podcast yethu isukile buti. Bayasithuma banande bathi sitholelana uzibani bani. Yeah. Ngoba sifuna ukwazi kabanzana ngaye. Sitholelana nozibani bani. Yeah. Ngoba sifuna ukwazi kabanzana ngaye. Ube ngomunye okhonjwa wakho kwathiwa nawe ake sikudobhe. Okay. Kebezwe ngawe ke bafune ngawe bathole leli hlangothi abangalaziko ngawe. Akusicocele ka featuresana ubelethelwa happy. Ubelethwa nginabani nobani? Mina ke ngibelethwa kunasindrana waziwa ukuthi ngumngenelo lakwabo. Wabuya kwaba ngusiphenge lomntazana ke. Ngibelethelwa kuphi eFanturu. Baba wakambali. Ngenelo. Baba. Ubaba nguJacob. Yeah. Jiyana waziwa ukuthi ngumkhonjwa. Onginandla mama wena. WakwaJiyana mina nginginandla mama nginginachigila. Yeah. Nongibelethele eFanturu. Nongamyasala lapho. Kutsho ukuthi eKhethemkhulu vele kwasindrana. Iye. Ngasuka ke ngakwenda koSomakhawula ke. Kwamrube. Iye. Kwamrube Phaswana. Nakho uyabelethwa ke uyakhula. Ekukhule napha sikhona isikolo. Wamntu kosike isikolo ke. Isikolo ke sonabo umnyango angikwazi nowazi. Kuthi kunento esikolo. Ke bangibuza abanye bathi allo na uthi ke ngukuhamba isikolo nje mara ukubala uyakwazi na. Iningitawa khona ukubala ngiyabala bengifike ku100. Iye. Bathi ufika njani ungathini ngithi no ufundiswe ngibani ukuba lokhu ke ngithi no sengikudobhe endleleni na. Besikhona zona inkolo esi kwaFanturu. Awa bezingekho. Bezingekho yini? Bezingekho vele Benakhela ikhuwa. besakhela amakhuwa vele. Wow. Besakhela amakhuwa. No safuduka eFanturu safudukele eBuwaneni. Usongangani ukhulela eFanturu. Bengimntazanyana mara nginande ngihelebha umma ngiyokuhlala nomntwana nakaberega emakhweni ahlanziwa chini. Olhlawana itelerina. Mntazanyana itlawana ngawubangilo noba litlawana. Oh yeah. Senginande ngimhelebha amachila mzuka naye emakhweni bebadlegana abantu bonke kade bakhe kuleyo ndawo badlegana abomama iveke nje kumakabani iveke nje kumakabani nongiphele ngimhelebheke ngiyomhlalela nomntwana ke dan nangilapho ke nami sengiyafunda nokulumaka dani ke kube neveke lapha bokwenza ke ukulumaka indlu elgengelesihlanu benza ispring cleaning ngiyohelebha umma ukulumaka benze njani ke nami ngafunda ukuthi ngitele nginande ngiyokubereka. Nibelethwana bangaki ngaya? Mina umntazana ngiyi-1. Awo. Ngimunye hlangana nabesana. Awo. Dani ifedere besana ke besibathandathu. Abasana bahlanu. Abesana bahlanu. Wow. Ngimntazana ke mina ngiyi-1 mara kodwa phezulu ukuthi ngiyi-1. Kebe ngibe mntwana umma khe ngangitefise. Bekangiberegisa. Ngithi umobukhali. Bekuhlakaniphisa. Yeyi yazi angifake entweni zonke. Nemakhweni apha ngifaka ngiyomhelebha ngimhelebhe nemberegweni athanjalo nje umama umuntu owazi ibhizinisi phakathi kweveke nini naceda ukuthi akuhlawulwa kuhululwa amabhulu yathengisa. Ukhulele khona ngaleke bewafika eminyakeni engangani nekwaFanturu. eFanturu ngihlezi lapho ngiyathemba ukuthi mani bengabamntrazinyana nokho ophuhlako. Nokho ke nguthombele Leda khona. ngiyazi
Yeah. Kusho ukuthi-ke Nisuke-ke kwaFantori nithinge. siqothwe ngujiji ujiji afike ujiji kokosa ukuthi asiqothe emaplasini asithi nabe sijoyinile ukuthi vele siyokubereka iplasi Yeah. senze njalo siphile ngale ndlela Yeah. besingaboni ukuthi i-off siyahlaka of njani Aha. ngoba sibona ukuthi siphila kamnandi sidla amabisi sidla imirorho sinento yoke sinamatanga sinemphila besibona siphila kamnandi khulu kuleyo ndawo noka bajiji nabafika kobathi-ke ikosekhe niyanifuna babhale emnyango babhale ukuthi number 2 umzino nje number 3 umzino nje number 4 bafika babhala iminyango yemakhaya kwakosa ukuthi ivela kunandlela enye bangayenza umthetho lo ufikile bathi ikosekhe niyanifuna Niya kwaNdebele. iye safuduka saya lapha ujiji angabe kufika khona kwakosa nasisuka sitoke size kwaSimo saya ngale ngebuwaneni Akhe ngenize kwaNdebele lapha. hawa kenge size Ubani kwaNdebele ngubamkhulu othi ngubaba otsho njalo nawe ethi akuchingwe chuba lebuwane. baba nabomma bafuni ukuthi size kwaSimo kwatsho lapho kwaSimo yembiwe yahlakwa khulu lapho bathi thina-ke sifuna ukufela emaplasini safudukela ngebuwaneni nakho lapho kuberegwa implasi Yeah. abomna kwethu-ke lapho kwafanisa ikhwala lapho-ke lifuna abesana alifuna abentazana lifuna abesana-ke mina iplasi ngigcine ngiberega ngale lapho esisuka khona ngimntrazanyana ngihelebha umma no-ke kutsho ukuthi lapho-ke kwakhosa ukuthi ufuna abesana kosamde kubhlegana abantwana bakwethwaba-ke inyanga entandathu ziberegwa ngomunye nakuphuma lo inyanga entandathu kungena omunye Noma ke ngamqatshe. bathi batsho lapho abantu benguba babafuni-ke kuberega abambaji nangasinjalo umdebengu baba ubaba kwakosa ukuthi uthi akukhonakala ubaba mda kuberegela ukudla ngoba lapho sithi kuberegwa mala ubaba mdele abe sepitori yena aberegela ukudla kwakosa ukuthi le ndawo lapho engakhulela khona-ke ampuruke vele bengathombela kuleyo ndawo Wathombela Iye. ebuwane. kwakosa ukuthi-ke kufuneka injemu kufuneka ini kwakosa ukuthi vele-ke ngiye epitori ngiyokubereka ijemu Ngaphambi kobani uyokuthoba. before ngizokuthomba ngiyokubereka ijemu Ukhamba nobani ke Pitori? hawa khona abantrazana abakhulu Ekade sebangala. abasithemba kutsho ukuthi emde sithembele kibo sibuze kibo yoke into Abangenisi benu. amde basiluse Abangenisi benu. asicale Ngabani Okay. ngenisaba? ya kutsho ukuthi ngabakhulu singabe ukuthomba sitsho Iya sengisho Leso ukuthi kani. mara ngabakhulu vele kumele basicale baqala abentwana epitori apho ukuthi bahlezi kuhle kangangani berekeke basenze Pitori kangangani. hlangana ijemo. ya Buyele ekhaya. wazaba abantwana abalalelayo kodwa nasepitori zange besibathwenye zaba ngaphasi kwabo yoke into yethu besiyenza norholileko unikela yini imali yoke into basithengela injemi basithengela imincamo basithengela zonke izinto zitathoma zaphothela bathi wena-ke sowurehe bekhaya bakubiza kumele uyokuthomba nje kanye-ke manje mdele bathatha imincamo leya-ke manje Neenjeme zake. siyapulelwa ngiyasengithomile ukuphothelela into zami into zami engizozembatha sengithomile ngiphothela imveni zami zenithimba ngiphothela nangifike ekhaya mpura into zami eziphothelwako sale nethi ngihola nzenyaweni kuphela Sele ufikile ekuphotheleni napha nje. Ufundisa ngibani ukuphothela? uma bemuntu ogcwele khulu emachakazeni naye bebaguquka baphalisana nakunomnyanya endaweni nakunomnyanya endaweni kuthiwa lapha batsho kunedwendwe kuyendriwa kuzaba bayanabo-ke bazoba ngapha-ke kilaba-ke bakuhamba namakasi agcwele ingubo zemncamo ingubo ezozibizwa ukuthi mgucuko Aha. kutsho ukuthi-ke nabagidako laba nabaceda ukugida nabo-ke bayasikima-ke nabajame lapha esitikini mdele kunande kuthatha ingubo ngekasini bambese dana kuceda ukugida leyo ngoma kodwa enye ingoma nayo inengubayo kodwa njalo kodwa enye kodwa-ke inenaka-ke ngibathi inaka uyatshentsha igqwalo ngafunda neda ngimhelebha igqwalakhe leyo Wafunda lapho. funda lapho uphothela athi yenza so yenza mteka imhelebhe Mama Mahlangu nakuke uthunyelwe ekhaya ke kuthiwa nje buthi sewuqinaqinile ongathomba ke kwanje. Hey, awa, Fike ekhaya. bangibize-ke kwanje esedorobheni bathi-ke angehleke Yehla, mara imphephethu zemvunulo indwanyana sengizenzile nangehla ngihamba nemincamo enyaweni yongada kuphela awa nangehla lapho koke nje micedile-ke
vele bathi-ke vele umntazana bekakamele ukufunda ngoba uzokwendwa ifundo isaphi-ke kwanje-ke awa khenge besiwara asiboni thina ukuthi kanti ringwa ungakafundi okhu kuyiginga iya vele abananakini and ebone napho-ke khona bekhona utitshere omunye bathi batsho ufunde estandard 6 ufundisa abantu nandaba kunebojani elinye nandaba afundisela lapho ungayi wena bosani bathi batsho lapha kukhonakala umntazana ngaya lapho bekuyabe mbaji kuphela bekuyabesana nabo kasithi-ke nafundawo dani kuthi umnyaka kodwa inyanga entandathu kodwa azosifunda yabona kutsho ukuthi bese nethi ukuvuleka amehlo nje thombi yani wena-ke awa Hlobo liyani-ke. mntrazana-ke kwanje singaba sipeperembe somntrazana Yeah. sadu umntrazana awu nakhu-ke thombile hlobulile khulile kwanje iye sengimntrazana ngicoho ngiyazikhakhazana noma ngisemnyanyeni ngibhala umbombo ngithatha ichuchayi ngithi nakho umbuzo omkhulu-ke ngihlangana kuphi-ke no-Witbank ngifuna ukuba awa kutsho ukuthi-ke asithi nasesinande siye emnyanyeni iye emaqudeni apha Emaqudeni. nasidla umntrazana bethu nabo napha napha bayagwaba besegwabo-ke baphethe babethe inronga bakhamba minganga-ke heyi kunemiganga lapho kunani ngithi-ke sihlambi sabo somganga enzanjani singenisile senze njani awa kwakosa kutsho ukuthi lapho-ke lapha ngibona khona-ke naye madoda nasilo lapho-ke kutsho ukuthi wangibona and uphelele uphelele and ubhayele ngikhuluma njalo naye godi sekadosile unazi inrombi adiyelele kokuthoma khonapho useyangicalacala kade umuntu ongawalazeli ngamawala noko iye nanje unjalo iye kade angawalazeli ngamawala afuna ukugere uwedwa Yeah. yabona ngoba indaba ngezabantu ababili ake sikhulume ngelanga lokuthoma mani nanihlanganako kutsho ukuthi-ke nginande ngisiye ekhethe emkhulu umasithume ekhethe emkhulu yeah na udlula lapho udlula ekhabo-ke mzi iye no-ke kosa kutsho ukuthi angiphekelela-ke kwanje siyaphosa-ke njingangekhethe emkhulu ngaleke jikajike-ke wena-ke nakaphosako nje ujikajika vele intombi asebhudu asithi umuntu umthatha ukuthi uyadlala iye nawe uthi awuchitha isikhathi ngoba ngimntrazana bekhabo uyabazi ngaleso sikhathi yakwazi ekhabo ekhabo ngiyakwazi nakhe kusekraspoto lesi sikhathi bebasekraspoto bona thina singebuwaneni dani bekhethe emkhulu abangemrhole batsho-ke beningatsho-ke msethwi uthi nami ngiyakuthanda bomtshengisa njani ukuthi umqomile bomtshengisa njani ngoba beningatsho nami ngiyakuthanda benitsho awa into leyo beyingatshiwo njani ngatsho njani uthi nami umkhomisa njani-ke Awa, umuntu umkhomisa njani-ke mamandla ngembhengela msomi kwenzakala awa sithi kutsho ukuthi thina-ke naselubona kutsho ukuthi umuntu lo nina thoma ngiyahluleka nami kwanje nawe uthoma manjesi yeah uyaqabanga ngayo yamtshela ukuthi ngiphi isikhathi sokucabanga ngisayokucabanga iye ngiphi isikhathi sokucabanga sithi leso sikhathi notsho njalo yeah sowumbonile kutsho ukuthi yena umuntu luzimisele ngawo nawe uthi-ke khona uyokuthoma ukuthi ngiphi isikhathi sokucabanga iye dani kulapho kwamanje ngiphi isikhathi naye uthi ungaseza kimi sikoni ungiphi ithuba dani uzokulisa kuhambe nabuya la athi ngiselapha ngithe ngingalungi angikacabangi kuhle dani kodwa uyakuhamba lesi sikhathi wenza imbeji yeah sewuzibuzile sithi Yeah. wenza imbeji yeah imbeji vele kutsho ukuthi njenganje msasithi nabathi bathi umuntu uyambheja bona bakhuluma ngemali iye thina sikhulumi ngemali iye sikhuluma ngembeji rehe ibinjani mbeji yabona imbeji kutsho ukuthi vele ufuna nesutkesana ube nentwanyana ephothelweko nembhengela yeah dani kutsho ukuthi-ke nedi isambule esiyokubonakala ukuthi nangena ekabo ukuthi umuntu ludosile yabona uyomnikela zona dani kutsho ukuthi uzomlayela naselakhamba sitsho-ke Iye. naselenzwene yeah naselakhamba uzokuthi-ke thathe nesutkesi naso ukuhambe naso hawu nakafika ekhaya-ke afeka lithwayo-ke ukuthi umuntu ungivumile yekhona bona ukuthi umuntu ungivumile ayisincwadi ni siyintrele imbeji le iyakhuluma
dani ngothatha imbeji leya kuhamba ke nabona athi hayi msilapha ngidosile zolo akaboni yena ukuthi udosile asitsho zolo kata saqoqa Iya, qoqa iya. manje uyamlisa uzamnikela imbejeni loyo uyozibona nasekhaba ukuthi hayi ngidosile ke khamba tshela uyokuvula endleleni afike ekhaba sekarekho khamba afakile bawumbona ngokumbatha indress namadlula emzini bathi hayi udosephi uzakuhamba abuzwa Akake benjalo akake mntaka baba phezu kwe-podcast yethu sukile buti siditshe nekutala lapha ngikutshela ngomvumi ngitshela ngesikhwari ngitshela ngesipoteli sigwali umma ugogo ngihlezi naye ngiqale ngemehlweni nasibuyako uzakaka sicocela ukuthi ithando lesiko eli kuhle kuhle lilumatha lisukapi sukile buti siphethe sigwali siphethe umvumi siphethe isiphotheli ngikhuluma ngomma unosinki umma usumakawula vele dabuka ngale ngekosini ngebhosa ithando lesiko onalweli lisiki maphi uqabanga ukuthi ulimunye politata Hey ngase ngithi mhlambe yazi ukuthi nani phila into leyo ngakwenu. Ngafumana uma into leyo. From emaplasini wathoma wathengisa amabhuli la. Wathengisa abosareni. Wathengisa eNagandro. Enengenza njalo indwezo uhelejwa ngimi. Uthonga imxhoxho uwenza inthebe no zonke njalo indwezo ngiyazifunda athi bathi umde ngifunde ngoba yana ngelilanga msukana ngendra lapha zindromele ngizenze nasele ngisekha kwami eneke mina ngintazana ngathethi next ukuthi mina ngendra ngitawa ngizobe ngendra njani nekwendra khona mma ngifuna mina umntazana obumnandi khulukhulu yakheka-ke into le ngaphakathi kwakho yakheka yona-ke ukuthi ukuthi umberego lo uyakhela ngiyabona ukuthi uyabereka ukhona ukuphila akathingathi indlala ini esolaqala ubaba epitorini into yokuvuma le ebuyaphi yona yokuvuma le ngithi nangifike ekha kwamapha mina bese ngimuntrazana osogidza kwemnyanyeni ngenze njani ngivuma somari kokugidza kwemnyanyeni nasele ngendrile ngifike ekha kwamapha ya ngifumana abantu yazi abathanda isikhethu khulu kegodi ukugula wena ukudlula nebekhayaba ya Yeah. athanda isikhethu ngifumana nowakwami lo uyagida-ke bagithi ingatara babethi ingatara nowakwabi lijala-ke ya babethi ingatara bagida kuphi-ke unodweni iye ya ngwamlamako lo kamlama bona-ke bagida bakuphi-ke basegrubhini eyaziwa ukuthi mandungwakwanza mandongokwanzunza ya ungenge bambiza ukuthi ngungenge elinye bambiza ukuthi ngumahlangwana ngome bengisithanda kakhulu lapha Ya. ebusuku kati dela sileleko ebusuku kati bona-ke bathi maphesenjari ya ya bona-ke bamaphesenjari lapho-ke babethi ingatarezi batsho bazifunda ngemgagoko ngangani bafanise ungenge uyababinga kutsho ukuthi bakwazi ukubetha igatara baba ngaphasi kongenge-ke iminyaka-ke ngiyalapha nje vele babethi ingatarezo ya nabavuma konje ya benza nami into engiyithandako aha ngiyakareka nabathi siyakhamba siyogida kuphi abenginathini ngiyabagcugcuzela nami ukuthi yeyi benza into ezihle nangilapho ngingumakotshana bayagida nangoboChristmas nje bayagida mna ngicobetshela ingubo ngilapha bayagida heyi usinkilo wathoma-ke nawo wabhaduze la mncancane kwakho sokuthi nami into leyo ngiyayithanda nabo nosokana amathanda isikhethu khulu kwakho sokuthi laba abantu nangifika lapha ngingena entweni yoke neyomvumo leya iyangena ngiyayithanda wayithomaphi ke wena wayithomaphi Mina- ebuthakazaneni ngiyacabanga iye ngithoma ebuqhakazaneni Yeah. ngithoma ebuqhakazaneni ngoba nangibonile ukuthi benza into erehe njani mara thina-ke senzani-ke ngobanyana isikhethu siyasithanda besifuma ngomlomo
Iye. besivuma ngomlomo dani-ke kugidwe Nemnyanyeni. Kube yifengwana yipalapala. nemnyanyeni lapho singekho khona sisesemacakaza sinabo mhariba bathi bonotitsha bonothlemboyi bonojani sisihlamana vele nje bebasibiza special Ngicabanga ukuthi kwaba ngichifu ne. hawa vele akuzwa akuzwa lapho Yeah. kome epitkopeni ngaba spitkopo sakanotitsha Yeah. ngazoba lincusa Yeah. lakanotitsha Yeah. ngazoba wangibeka-ke ngaba ikosi nami Waba nguchifu ke. ya ngaba ichifu vele. Kuqalwani ukuthi uma akhethwe abe nguchifu. Kufanele abe njani Utsho umama? ukuthi bamqala ukuthi umuntu unechejo kangangani uchejisisa kangangani into ezamacakazala nawo aqala Abomama Uchajisisa kunechejo. njani nini? Angithi akabe kuba yinto. ngobanyana unosoka nami nangifika lapha mina ngafana ayikosi yaboma ayikosi aziwa zingakwazi nenginjifu yena unosoka nami kata ayikosi yabantu abaningi ampure gamarafirapa kutsho ukuthi ngayibona into le mina-ke kodwa khe ngingene kuyeni ngangena emntraneni nakho kunotitsha umharibo umharibo naye sele ayikosi yabona ngangena kuye-ke uthi irubhi itshinga phambili Mama Hlangu kungenzeka ukuthi ukhethwe ube ikosi ungakwazi ukukhalela. awa uzowuraga njani ebantwaneni bakho Kamanye amagama ukukhalela lokhu kubalwa njengezinye zemfuneko zokuthi ugcine uyikosi. ufuneka kutsho ukuthi mdele wazi ukukhalela Yeah. mde wazi ukwetha imbalambala Yeah. wazi ukuthi umuntu lo uyachapha ngoba abaningi uyobafundisa phela Yeah. nogidoko nani abantu abaningi impitkopane ezincane uyozifundisa nogidoko mde uzazi indwezo ngeze usukhethwe batsho bakubona umuntu ufanelwa awa ayikhambi njalo nazo lezo zikhamba ngelayini Kunengoma njengoba nasihlezi la nje. Othi na uyiphakamisako emnyanyeni wequde mhlambe kulotshisa bomma mhlambe usungaphakathi uyasikimisa sikima ungichifu nje ongakhe uyiqubule nje. awa vele Esengazi nguwe wethi le iye kutsho ngoma. ukuthi uthoma ngesifazi Ngitsho yesifazile akusithathele yona ngiyakurabhela hle. bangendelane engajiya bakwethu angendra ngimncane yelele mna engajiya bakwethu engajiya bakwethu yelele mna isyela yela leyo-ke ngosika ngayo ngesifazi Ngamanye amagama nawuvana uvuma ingoma Ya. kunamagama wacocako ngaphakathi. iye vele mdele ube nendaba sithi kutsho ukuthi iyakukhumbuza nawuthoma ukukhalela Yeah. ukhumbula ukusuka kwenu Yeah. ngatshiya bakwethu ngendra umendo ngendra Abanye Ngabatshela bakwethu. umuntu abathegene enyembezo wena. nabalaba inhlobo zakho Nazo zilila zithabalele lapha. zithoma lapho Uphosa futhi. ya ngobana sithi nabathoma ukungenisa Yeah. ngebefazini Yeah. abekha kwakho bathi gida-ke siyagidisa singenisa ebefazini Bayimnana ulichapha ke. uzokuthoma ubhaduzela usugide uhluwahluwa ungene ngengoma uthome-ke mara nawuyokufika-ke esitikini ebefazi sebangenzila sitsho Iye. into usikime ngengoma ungasungenelele right through Nenzani-ke nangu ulichapha. Niyamemukeza uyathoma ke ujingale. ndayithoma ingoma afuna ugida ngayo le Iye, ngoba kumkatelele ukuthi ayithoma. kuyiye kusazi ukuthi ugida yiphi zinenge ingoma ezi Bese niyamuka ngithi nokugcina ehlekisa phela. uyamukela vele Yeah. nombona ukuthi ubuya ungakameli abuye Yeah. uyayithatha-ke wena-ke ingoma le angakayiqedi nambona ukuthi uyithomile uyambona ukuthi asithi ubutshayeri vele Sebukhona ebantwini abantu Iye, abafana. abantu abanesiphiwo sokuvuma abanesiphiwo sokugida Iye. dani niyamemukelela yona-ke maskini
isela yelele ma yelele yelele uzathoma ke mse isela yela kanike lithi nakuya lesibili uthi yelele ma Uyammoya, somtatele yeah. isela yela uyayichuba mara ingoma leyo ngiyakhe So ngiyakhe ingoma la sikime ngayo ingoma wena ngiyamaqhakazana iye ingoma ngiyamasokana ligwabo iye umnandi kizo zonke. awa negwabo awa mna kutsho ukuthi yazi ukuthi uthini naye kuligwabo ngathi nangibuyisela kuwela umntwanami usinkile Yeah. awa ngakuhamba ngacintela idzila special Aha. idzila mambala ngacintela idzila special Aha. unosokana bathi mara ngamfihlela naye ukuthi ngiyokucindela idzila asithi unenzile unokuphelela koke khe ngimfuna umtshela ni ngabasukela abalapha bakwami ngathi ma ngisaya ngekosini ngenza njani kanti ngiyocindela idzila ngathi ngiyabuya ningaphatalali ngiyabuya Akutsho umcwana owawubiza ngawo sinke amagama amnandi. Ngiyakurabhela. Yeah. ubeke isibela igwabo nje phana Wele. Itshone bomma. Johnny Boma Wele. iswele wele Oh Wele. sinkana muhle uyafanelwa umhlophe ngalilo thuba Wele. Ayatlapa. Gcwele ngawe wuti. incemane efitshane Yeah. yini mntwana Kalesi sikhathi kunje. Mlinga kove nasiya imlinga. mntwana yazi mntwanami yazi ngisemhlana ngikubhebhule nje ngikubhebhule usemhlana kama Mna. ngiyavuma nangitsho njalo Hey. imlinga kobami vele beyiphathwa ngebhege nanje isekhona Kufika phi ke nosikuthi uthi kanje ukuvuma lokho angigqini equdeni angigqini estradeni angigqini eminyanyeni ngifuna ukugadangisa ube mvumo ukhuthazwa yini uyazi bengizinyaza ne kuthi bana ngibamvumo ukugadangisa besivuma ngomlomo kusaphetha bomajozi abo James basesengidruna kula kwaNdebele yeah ngisinyaza ukuthi singagadangisa ngaqabanga mara besikhamba siyokugida kunamashow lapha kwaMhlanga yeah sagcina siphuma inumber 1 sivuma ngomlomo sinabo noteacher nabo noTlemboyi nabo bani sivuma ngomlomo kuphela nombusi imbala wasimbiza sagida le eJohannesburg ngakhamba noma kwethu nonosoka nami bona bebathanda isikhethu isekelo ngalithola tot nakakwami sigida spreadita sithi mdespreadit ngathi mani yapreadita ke ngiyangena ebhandrini lapho batsho mdesibe 30 siyakhamba siyejobeke siyogida lapho sibize mbuso ufika phi ke kugadangiseni ngifuna leyo egadangiseni ngifike emva khulu ngiyasengithi ngiyakhumbula bekusikade msebenzi iye kubo 2010 yeah bo 2010 bengigadangisa lesibili nangizakuvuma i2010 ngabe sele ingelesibili ke lelo ngigadangise kuleyo mnyaka ukhuthazwa ngibani ngomalumelo ukuthi sathoma katangikhuthaza khulu ngoba sakuthoma sakurekhodwa nguRaymond iya uRaymond wazosirekhoda singasaye game reserve kwasikhosana game reserve so wasirekhoda lapho bathi ufuna lapho ekuthulileko sakhalela lapho mara ke lokho besikhalela ingoma zemhathweni kuphela iya uRaymond asaphila sazizwa ke nabazi bethu sathi kani nje sewenza nje ayaqhubeka hawa msikuyenzeka so Mary sisizwa ke bonoThembi bayavuma iya nangu umama nangu ubuhle bethu weza ko akosa ukuthi uzokupractice kwami uzokupractice wabo sosingabe ufuna ukurecord yokurecord wathi ngizopractice ngathi uyokurecorda yini uzokukhona lapho wathi ngizokukhona
hawa sosingi bamrekhodisa bambethela ingatara benza njani kwatintintini bebakhamba borekhoda ngathi hawa msilule into le kanti iyakhonakala nathi sesinje asithi unothembelo simbona uyavuma wenzani mara kodwa awuthathi ukuthi ngingakhona iya wena uzigandelela wena ngomkhumbulo wena umkhumbulo wami ngiwo ngigandelela kodwa uyazizwa mthi ukuthi nawuvumako abantu bayalalela iye ngathi heyi khona nangibona avuma ngathi lo yokurekhoda yini ngizwe navuma ngathi hayi bona rekhode ngaba namandla bona kurekhoda ubuhle bethu ngaba namandla ngathi hayi into eziyenzeka ya kathi wena sobantu abamara ningangihelebha ukurekhoda wakhulu wathi awasibhalelwa yini phuma kuwe ukuthi uyafuna unjani uyangivumela sithi ukuthi ngingavu atawa khulu lelo liberego lakho sindebela sithi athi awa-ke ngiyokurekhoda-ke nami kwaba kugadangisa iye kwakho kwabagadangisa ngathi awakosa nithome ingoma sizithome ekhaya hayi nabo uvele unazo ingoma uvele uzivuma msizinenge ingoma awa sengadobha Iye, sewudobha hlangana. sengidobha engabuba khona ngazi ukuthi ayikawuba khona into kanti nawa engakabi Iye. kudlalwa asithi mntu ube nento ovuma ngayo into eziningi iyema ms iye sotathi iyema yemes masofuna usidobha iyema hawa ziningi iyema ufake lapho engomeni ethize ethi le gethi Aha. le gethi Aha. le gethi hawa kwabagadangisa kwami-ke hawa kwakosa kutsho ukuthi-ke bangibethela-ke usobantu abami lo-ke no nangithoma ukurekhoda ngabethelwa ngusobantu abami lo nomajasi nosinki siyathokoza mntaka baba podcast yethu sukile buti sisadijela ikutana umma unosinki emahlango nasibuyako simdobha ehlangothini lomgwalo njengoba nobona sibhodwe emigwalo kasicocele ukuthi uyithatha phike le ehle kangaka sukile buti akake sibuye naye kodwa umma usofe unosinki mahlango mka Witbank ngibona ngijwela phasi ngoba ngimalume na angifuna ukushela phezulu uyazi bowusazi ukuthi umkhulu kangangani mvanje usuyazenzela wena indwesi suyazenzela kodwa ubukhulu obawuboni wayazi ukuthi uthi kunjani nawenza into uyenza ngoyithanda awazi Ngethando. ukuthi kanti kunabaqalileko kunabagade ukuthi uchubeka kangangani nasi imgwalo gwalo emihle beyiyahlukahlukana ngamaphetheni uyifunda phi yona naye kusesengumma kutsho ukuthi kade bese kugwalwa mara kungagwalwa ukuthi ungenza ibhisarhedi ngalokho bese ugwala ukuthi nakuzumnyanya ekhaya pha kutsho kuhlakaniphiswe ukuthi mdele kube kuhle kube kuhle ngamagwalo sekube nokumhlophe-ke kusapendwa ngenkaliki-ke umede-ke kutsho ukuthi impende zoke bese zenjiwa ilongwe elilongwe ya inhlabatshana ngokuchiyachiyana Dakale. kunemasarulani ini ungazi ukuthi-ke kwaya kwafika i-oxide iye bathi-ke kusiveza umbala obovu nohlaza nonjanjani kuphucuka kwempendre-ke kanti-ke kuzokuya kuye kufike emakhalakhaleni singazi-ke ukuthi bekuzokufika njani ukuthini sesazi ukuthi sigwala nje umgwalo for ukuthi siyabude ekhaya imigwalo le iyahluka ukuthi lo mgwalo nje lo mgwalo njaya iyahluka iyahluka ngoba nyana sithi kutsho ukuthi kunemgwalo yakade yakade bewuqala izinto ngimuphi wakade la enezindlu ya njengalo njengalo nanaku akho uveze mntwana nesele ngemva kwakhe emntazinyana lo ya Ya. No, Ngisele lo ngemva kwakho. lo usesengiloyo phasi lo yane iye phakamisandazi ya yabona aha. njengane nje Yeah. inezindlu vele emgwala kade besiqala indlu zamakhuwa sithi lapha kakazindlu-ke lapha lifestiri inike lapha stupe lokhu zimpewulani dani lokhu azintepsana njalo njalo siqala kutsho ukuthi abofilisi aba benza njani dani kutsho ukuthi kunepewulani kunestepisi kuthiwa zintupe
nophuma eminyango uphumela ngayo mgwalo yakade bokuqala izindlu ukuthi indlu le ijame njani nenza zona niqala nabantu nenza imfaniso zabantu nenze njalo into kanje njenganje ungayibeka phasi mna nami yeso njenganje imigwalo yanje sekwenza inrayidoni intayila sithi sekuvela ukuthi pheze senigwala konke kwanje sinazana siya ibholo ngathi ibholo khuze nayo ngapha ngibona ingathi yonke into esegwaleka kwanje niyayigwala iyoba yonke into uyazama yonke into aha yini ibholo leyo irebhuleya kutsho ukuthi ibholo lezi mara ibheke iye iyibheke ukuhlukana wow kutsho ukuthi uyaqala sithi nawenza uthengisako manje sisesiyowuthengisa umgwalo lo nomncamo siyawuthengisa imali mhlawumbe ibhekana leyo sikhuluma nje khuluma kutsho ukuthi 500 nje 500 nezombili nje iye ngoba nale ngerondo le ngemjodlwana no kutsho ukuthi uyaqala kutsho ukuthi ngingenza yini nto wenze uthome kutsho ukuthi inobona into esegcwele uthome wenza ikhangete into engakajayeleki into engajwayeleke engatholakaliko yabona wenze yona-ke njenganje amalampi besikazi ukuthi aphotela manje sithi aphotela njengamalampi nandi lampi ngeliqalile uyaphotela uthoma wenza into engekajwayeleke engakani ngathi ngizakwenza ibhasigila kutsho ukuthi ngacala ngathi ngesikhathi se-covid ngathi hayi mara ngokwenzani ngoba sisaphume nangisathini hayi kunelampi elinye elikhulu kwami ne ilampe lokuthi uthi ngalenza ngesikhathi se-covid hlezi singaphumi ngathi okhunye ngenza yini ngathoma nebhasigila ngenza ibhasigila ngayiceda ngingayazi ukuthi imaskini ingathengwa noma enzani nethi ngenza into engizokuchitha kiyo isikhathi lapho akungibalele imakhiwo emkhulu oyigwalileko imakhiwo emkhulu ngase ngithi ngenze inyuvesithi yeMpumalanga eNaspruit aha dani ngenza France Embassy i-embassy iye ngakwenza umakho ngaphakathi kwe-France Embassy apho umakho ngogwala hayi wena neSpain sakhwela ngesiphaphamtshini sagwala eSpain ubuya eSpain nje yawa eSpain vele sengibuya khona kwaba njani ukukhwela ufly kokuthoma wazizwa njani ngathuka ngarareka kanjani ngoba bengathoma ngaye eCape Town nangiye eCape Town ikhuweli ngikhamba nekhuwa-ke lapho ngiyogwala ini caravana le ukhona ukulala ngaphansi kwayo ngiyogwala lapho ngikhamba nekhuwini ikhweli-ke sikhwela ifly-ke ngizwa ukhuluma nabantu lapha uthini lesingisi esangisazi sesiyasihlaga endleleni apha siyakhulumisana sesiyahlaga nayiphuma ngapha nami ngiphuma ngapha sihlangana dani-ke kutsho ukuthi-ke kanti ubatshela ukuthi nasele nicedile ukuseta izinto ningitshele ngifuna uSofile wazokutshuda nani ngapho ngifuna azokuhlala esihlalweni leso sakafly kungathi uyachayela angimizwa sitsho mina awa-ke bavuma-ke nabaceda lapho-ke bayeza laba baphakela abantu ukudla bathi-ke awa sesirehe basho ungeza-ke uthi sofunamba sikhambe ngithi siyaphi uthi siyaphambili lapha awa ngemnandi nangifika lapha uthi ihlala la uyasikima lo abatshayela ngobabili umhlezi ngaphumi uthi ihlala lapha-ke ngithi kuphi la ngekhe bengisamcala ngase ngaphendru ngathi yes uthatha amatshansi yazi ekhuluma ngesikhethu ngathi yes ngizokukhwela kudrayiva umlomsi udlala ngomlilo ufuna sikhuthuke emangweni mali lakhumbula ukuthi semoyeni la ngalahleka nesitulo bengihlezikise ngisasazi ngiyakuhamba ngiyabuwe ngiyathukana bangiqale bonke bangimangalela ngakuhamba nangijikale bangizabuya come sengidurhile ngichingalile ngirarekile bathi buya wozohlala lapho uhlezi khona apha kwenza njani sofo ngiphoca kangaka ngakwata ngadubhula umlomo bese akufika lapho esiya khona qalake noma imnandi ngeCape le nasi-ke eSpain eSpain apho khona ngekhe ngisaba nomlomo
nabathi lapho bathi sokuhamba siyokufika kusasa sikhwela ngo-7 siyokufika ngo-7 into kanje Ekuseni. ekuseni Yeah. dani siyokuhlika e-Italy macangi dani eGerman navu kuphi lapho siyokutshentsha khona dani sithathe ngenye ngetoti lapho kati mara no nje awabasaya-ke Sophie ungasathoma nenza into leyo into wayenza kwala sinyokwelifulayo Yeah. yokuhamba njenganje ekuseni yokufika kusasa nangikhamba ngitshela uma ngithi mabathi siyakhamba siyokhwela wathi awa mntanami usukhambe yazi into nobelethwele yona awazi ukuthi kwenza njani bengingazi ukuthi kanti kodwa uzakugcina wenza into ezinje Uyogwalani-ke lapho? siyogwala asazi ukuthi nokuthi siyogwalana nasifika lapha bakhumakho ngamabhokisi of into ezaziyagugwa Oh. iye sifumana umakho wakhiwe wona wakhiwe kanti umakho lo angathi into ezi ziyatshidiswa wakhiwe siyogwala zona nginomnca yethu unamkunini But phezukwayo. Iye. Gwala. sikhambeke nesizukulwane sakamrharebu unotitsha sibizwa ukuthi ngindrazi bona bokuphothela-ke lapho-ke nebanye bamaphoda-ke nabo bokuphothela abokugwala ngimi unomncayithu lo nasifika lapha ngakhamba kabuhlungu khulu nasele ngikhwela eflyini ngathi mara nami angiziphathi kuhle Nakade ngiyaphi? plasi ngingedwa umntazana msisengakwaphela msilapha nokuthi bakubone ukuthi uyini awusakubonwa mara yazi yini umalo wamara ngaba yini Bose semthanyana nokho. ngiliqhakazana Wena. ngiliqhakazana leso sikhathi Awu. ngathi hayi mara uziphatha kumbi kangaka njenganje ngivumela into yokuthinga le njenganje nasengifahla kuleko kathi sekuphelile ngami umazi ubona yazi ngaphatheka kumbi khulu kakhamba and bangifaka ngefestirini ngikhona ukubona yazini ngakhamba kabuhlungu khulu lapho ngacimeza Ungale kwamafu. ngingale kwamafa amafu waqalela phasi Waqalela phasi. ngathi ye bantu mara yazi kubudisi khulu nandifika lapho ngithi bathi no Uthi mani na? Uthi mani na? ngithi eyi awa manaba uthongo manaba msi bafikiyani wona ngithi utsho ukuthi uzima wenza iplani Uthakalala umntwalo Angidrose. man. ngarhaqa ubuthongo angirhaqa ubuthongo ngabhudanga sesilapho basinikela izinto in ngathi hayi uzima uyangitshela msila Yeah. ukhuluma Uthi nami ukuthi yokuhamba kuhle. akunakinga Yeah, yokuhamba kuhle. akunakinga ngakhona ngathi ngiyarelaxa-ke mara khe ngirelaxe kwani mara ngabona ukuthi no kuyakhanya kutsho ukuthi nakho uzima uyangivezela ukuthi kuhle Lekangani isekelo olithola ngikhaya likababa lokwenza imisebenzi Ah, yakho. ungisekela. Uyakusekela? ungisekela kwamanikelela ngoba ngathoma ngunosokana nami wangisekela sitsho unosokana nami ngimthathe noma ngiyogida nabo bathi nabathi ngithi njenganje bathi siyapractisa kusaphethe umbheki Iye. ngithi siyapractisa namhlanje langeloke nje ebusuku bathi igaladina namhlanje ne siyongena ebusuku estage sihlangene imhlobo kutsho ukuthi ngabona lapho ngathi hayi kutsho ukuthi into engiyenza komsihle kade ngeze bangithatha umbuso ungilethelani kwenza njani awunosoka namathi hayi njenganje sisabuyela solo sihlala ubuyela estage thina sibuyela estage njenganje sisabuyela banoma sithawa ma base nikusiphoqasele silapha msizi bathi yena khumbule phela siba ngani benthina ni thina njenganje sisabuyela lapho siyaphumula mara yaselikosa sifuyela ngithi sikimani masiyashona khona sikimani sokwenza imali la asikime egodini lokazabana shone khona kwakosa ukuthi uthi yabona nosoka nami lo bekangisapota khe ngathi mara umntazana usifika usenzisa izinto useka sibuyisa kuphi kuphi hawa kwakosa ukuthi uyangisapota nangikhaya ubaba kwami lapho kuye sikhamba naye khasaya naye eJohannesburg apho savuma ngomlomo bathi lapho-ke mdele size nabesegwabo namasokana naboma nabentrazana ubaba kwami lo naye lapha ngabakhona-ke sinaboma sinabentrazana sinabo naye bona bangena-ke esayidini lamasokana-ke watlasa besegwabo watlasa ini sathinga lapho
kungangangatara ngingananex lapho Niyavuma ngomlomo. vunywa ngomlomo Natrap. satlwebha Ngomlomo kuphela. iye uyabona kutsho ukuthi-ke isekeleli kutsho ukuthi bebanalo ngikhaya nakosoka napha bebanalo Usaphethe indaba kapresident ukhuluma ngopresident uMbeki. Uhlonya ngonongora nomkhulu Mswera. Uhlonya ngupresident wanje Cyril Ramaphosa. Injalo. injalo Ithomaphi into kuzongitshela. Ngikhuluma lapha nge-order of ikhamanga. Ithoma ngani ngomtato? Ifika ngomtato kwenzakalani isukaphi into le? ndoda ngitholi mna nami ni ngase ngiyathini bona Ukuthi yokunikela unongorwana uzweni. kutsho ukuthi uthulani wangitshela wathi hey wena igama lakho selikhambe khulu ne awa Uthulani lo ngibani ma? uthulani bathi ngumrhetsha Okay, mrhetsha ngiyambona. athi wena kuyakosa kutsho ukuthi unongorwana uzomthola obuya kupresident ngata sithi angiye ngimtatele ehloko Uba yinto ekude khulu nawe leyo. ngathi ufuna ukwenzani wathi bari into zenza kwezi uyazibona na ngithi awa wathi kalamsine nama-award abankunikela wona abonto kanje Wathi i-JS ephuma lapho. muroka ngathi awa sebanginikela basitrosa sithi ukuthi singechubeke wathi-ke uyomkereya hawu nangithi uyangifonela umrheja loyo uthi he ma uyamenywa-ke batsho bakuthumela isimemo efonini usibonile ngithabe engingasiboni athi-ke basithumele kimapha-ke ngizokwenza ukuthi ngisithumele abakuthole efonini abenzeni njenganje isimemeso-ke ngizokuthumela sona Uthulani mrhetsha akubizeke kade manasini. adawa batsho ngelangeli nje batsho uyafuneka lapha isimemo nazo ngithome-ke sizule bentwana calana bentwana bacale-ke Mbala nasi. athi nasi isimemo Ubizelwaphi? Ubizelwa kuphi? Bakufunaphi? atsho epitori endlini zakapresidenti kuphi batsho siyalapho njanjani Bayakutshela ukuthi ukunikelwani lapho. utshelwa Sebathi zasi. iye sebathi Yeah. batsho umenywe lapho umenywe ngumamgameli kutsho ukuthi lapha khona esimemeni apha bebabhalile sithi ungakafundi yabo Eh. nabentwana sebayifunda bathi khamanga bazi ukuthi yini asi awa ngifundisa omunye ngithi isimemo naso batsho ngumenye ngumangameli yazi mara na kuyakhonakala athi khe sisibona athi ama msumenye mangameli yithi athi hayi batsho hayi msibene award lapho Order of ikhamanga. order khamanga leyo ngithi athi hayi phela ngiyanikela umesidudu Udr Nothembi. umasidudu lo unto kanti katamfundisi Ubishop Tutu. iye Yeah. atwatsho ngiyanikela ubishop dudu njenje ngithi kanti ngiyazi ukuthi wanikelwani wathi iye hayi liqiniso le ngithi awu ngisikhambe siye esondweni nasibuye esondweni bathi yalo uzobe ukhona ngelanga nje ngithi eish mani ngibizwe ngupresident ne Yeah. angazi ukuthi ngiyokuhamba njani lapho nini Ma-appointment nanyana amancancane lawo khe nijame ngawo. bathi Njengentweni ezinqamleyo, kwethi. thumela isimemo bathi yiphi ngibakhombise efoni atayikhona ma umyapha ekonzweni-ke njenganje leyi hayi khona ingathani uzukhuluma isondro lungakaphumi Ngebanga lesikhathi-ke ufike ePitori. Ufike ePitori. nangifika epitori apho-ke vele basithatha bese bazosithatha basifike lapho sikhambe bathi sibe babili-ke ngikhambe nowakwami lo-ke sikhambe-ke siyofika lapho ehoteleni leyo-ke bathi siyokuhlala nobo-president lapho-ke sidle-ke besifike ladanyana Hey. awa siyokudla kwalapho-ke lapho-ke siyokulala lapho-ke Kulalwe. dani-ke sasa-ke vele-ke sijingiswa lapho-ke bathi-ke njenganje siba ngapha-ke dani nasifika lapho-ke basithathe-ke bathi thina-ke boke sokunikela indwezo-ke zani sizoba nopresident akacoce nathi ngapha-ke Anicocise upresident. sicocisa-ke athi yawu kufanele ningithuka msinithi batsho njani-ke no-ke ningitsheleni-ke nifunani Ngoba namunye ucomplayer wakasekho awa
sesithukiwe sithi sakhulumeni lilo sinazo nasekhaya awa yazi awasivale kumlomo sesibuke kuphela ukuthi thokoza nethu sibizile besingazi ukuthi siza kufika besifike kuwe sifike ngesikhathi ke libizwe igama lakho emphugwini ezinkulu kuvule mntwana misifone kuvule lapho odafika manje kuthiwe Sophie Mahlangu bathi Sophie Mahlangu waba makhaza sesengizinciza ukuthi ngimuna akufumanise ukuthi nebafika lapha bangibhathisa ke ngibuye ngithi uphekelelwa umuntu estage lo kamkhawuzela wedwa nomuya yedwa naselapho bobaba bahlezi lapha nokho yazi ngithi maye ummakazi wakhambelana ngakaboni banobaba yazi bakhambile bangakaboni ukuthi umntwana nabo wenzani maye nabo sithokoza kakhulu into ehle kangaka oyithethe wayilethe esijabeni samandebele dani yazi ngaphatha kulila ngajabula nangifike ekhaya sebangilindrile kokugcina ma umbereko lo ngicabanga ukuthi nawe wawutshelwa khulukhulu ngumma ufundiswa ngumma ubafundisile wena abantwana na ngiyabafundisana nje ngizebhisi ngabo ngibhisi ngabentwana nalaba abangasakere imbereko asithi wathi 40 35 batsho usakere imbereko ngiyatshaya mva nje nawukere imbereko watsho mdewe kusatentela iya uye kuphi esatentela lo msi mncane uthatha abantu abangayi kanti kade ayikhona labo ngiyabafundisa ukuthi ngabakhona abakhulisa abantwana kabuhlungu lapho dani abathoga imbereko bafundile mara ababereki abo-ke nefundo lephela ibeyifani umuntu godi-ke ngiyabafundisa ukuthi nokho solangana ifundo ayivahile akabe nento ayenzako akabe nombereko zandla wawenzako ngobanyana ukuphothelisa nginabantu abanengikhulu abaphothela kwamanga into ehleleyo sifuna njalo vele abaphothela ukuthi uthi kwaba namakhuwe ngiwakereya nangisathengise enyondelidini ngawakereya ngathuthela ngekhaya kwakosa ukuthi abantu bathole imbereko yokuphothela abanengi abo-60 something abantu abaphothelako wenza amathuba omsebenzi ukuthi benze baphothelele amakhwala babe nombereko nedi-ke mdengi igayidi imbereko le abangakwazi ukuphothela ngibafundise ukuthi naye umuntu akhona ukuphothela enze imali mawunosengi bangalesikhathi ngiba utshiyela umuntu omutsha umlayezo khulukhulu uqalise esikweni lakhe ngithi abantu abatsha boke kwembaji ndrazana kunjani woke umuntu obona ukuthi usakhona ukwenza into angaphela amandla bengazi ukuthi nami ngelilanga ngizagcine kanti sengithi ngiyabereka ukuthi ndetsicotha ukatso eziko ngezandla zethwezi ngoba nasikafundi asenzini mara bengavuma nengoma ngathi imangameli yazi nami ngifuna ukungena eParliament kanti ngihlola into ekhona kanti ngiyokugcina engena uthini emntwini omutsha ngithi bangaphela amandla ngiyabagcugcuzela ukuthi abaphothele ogwala kwagwale ovuma kwavume nedi woke umbereko umuntu awenzako noma wenza ini omuyitshayela iteksi akawenzisisi umbereko wakhe ube nedi omunye uthengisa imrogo wenzani akawenzisise lo umbereko aneka imrogo ayithengisela abantu ibhizinisi sakho uNkulunkulu umsunduzele ngapho uNkulunkulu akakudali ngephoso ukuthi besemhlabeni uba netalent akunikela lona ozokhona ukuphila ngalo nongithi nomuye noma italent lakhe akayenze ukuthi akhona ukuphila ngalo ungalingisa umuntu
uthi lowa uyagwala nami ngifuna ukugwala ngoba italent akho ayikho lapho. Uzimo nabezimo Ya. abasibulungele wena ukwazi ukuragela phambili wenze imisebenzi emihle kangaka. Awa siyathokoza. yazi Kutana sithokoza mna kababa ngumma uNosingi sithokoza kakhulu sithokoza isikhathi usiphe sona. Awa siyathokoza. Yeah, kwamambala, yazi. nangumsona sikubiza kokube njalo. Phezu kwe-podcast yethu sukile buti.